mbifurije uwa kabiri mwiza cyane. Amakuru yacu reka tuhere mu gihugu cya Espagne. Mundo Deportivo ikabitubwira ko Ronald Koeman atabashaka. Akaba rero Ronald Koeman ikinyamakuru kitubwira ko yamaze kumenyesha Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal na Samir Umtiti yuko atabashaka mu ikipe ya Barcelona, atabafite muri plan. Abwira Jordi Alba ndetse na Busquets yuko agomba gukomezanya n'ikipe. Hanyuma Coutinho amusaba ko agomba kugaruka mu ikipe ya Barcelona. Anako kandi ikinyamakuru gisoza inkuru kitubwira ko Lautaro Martinez agomba kuza mu ikipe ya Barcelona mu gihe Suarez yabasohotsemo, birahita bifungura iyi dosiye ya Lautaro. Anako kandi Lautaro ngashobora kugera mu ikipe ya Barcelona mu kwezi kwa 9. Mundo Deportivo kandi kabitumenyesha yuko Ronaldinho Gaucho yamaze kurekurwa. Ikinyamakuru Sport nubona cyanditse inkuru mu ibara ry'umukara ujye ko byakomeye muri Barcelona. Kikaba rero kitubwira ati au revoir Suarez, urabeho Suarez. Akaba rero Ronald Koeman yamaze kubwira uyu musore yuko atamufite muri plan, akaba atamufite muri projet nshyashya afite kubaka mu ikipe ya Barcelona. Hanyuma kandi uyu musore rero ngakaba agomba guhita atangira kuganira n'izindi kipe mu minsi iza. Ibi byose Barcelona iri kubikora kugira ngo ibashe kugura ndetse ibashe no kugabanya imishahara yishyuraga abakinnyi. Ikimakuru kitubwira ko rero Suarez gusohoka muri ikipe ya Barcelona bite bifungura inzira zizamo za number 9 Lautaro Martinez. Ikimakuru kikatubwira ko rero siwe wenyine ugomba kwirukanwa Suarez, Umtiti, Ivan Rakitic, Arturo Vidal ndetse na Junior Firpo, abangaba bagomba guhita basohoka muri ikipe ya Barcelona bakagenda. Ikimakuru Sport kandi cyatubwira ko Paris Saint-Germain itangiye kuganira na Neymar ndetse na Mbappé kureba ko yabongera amasezerano. Ibinyamakuru by'i Madrid nabyo nta kindi byagarutseho ni Barcelona kuri uyu wa kabiri. Ikinyamakuru Marca kitubwira ati Barca iri kuba propre, iri kwisukura. Nyuma ko rero umutoza mushyashya yamaze kubwira Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic ndetse na Samir Umtiti ko atabafite muri projet. Uyu mutoza mushya w'ikipe ya Barcelona akaba yakomitse kuri telefone nk'uko ikinyamakuru Marca kibivuga. Ariko ikinyamakuru kikagira impungenge kivuga ngo uyu munyayirigwe ni inshuti magara ya Lionel Messi, nukuza kwitonda cyane. Ikinyamakuru AC nacyo kikaba cyagarutse mu ikipe ya Barcelona kivuga ati gukubura byatangiye, gukora isuku mu ikipe ya Barcelona byatangiye. Ronald Koeman akamaze rero gukomunika aba basore Suarez, Ivan Rakitic, Vidal na Umtiti yuko atabafite muri projet. Jordi Alba, Coutinho ndetse na Busquets bo ngo azabashije bitewe nuko bazitwara muri pre-season. Affaire à suivre. Super Deport mu mujyi wa France ikayitubwira ko Leeds yamaze gushyiramo imbaraga nyinshi cyane iri gushaka Rodrigo Machado. Hanyuma ikipe ya France kandi ikaba yiteguye kumusimbuza Borja Mayoral, akari ugomba guhitaza gusimbura Rodrigo Machado ugomba kwerekeza mu ikipe ya Leeds. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yo iratubwira ko Pirlo na Cristiano Ronaldo babonanye ku munsi w'ejo. Pirlo rero akaba yaratangiye akazi ke mu ikipe ya Juventus aganira na Cristiano Ronaldo, rwose ngo byari urukundo, byari emotion. Hanyuma kandi iki kimakuru kigasoza inkuru kitubwira ko LPP kabisa Gonzalo Higuain agomba guhita asohoka mu ikipe ya Juventus akigendera. Ikimakuru Tutto Sport kikaba cyagarutse kuri inkuru kandi kitubwira ko Pirlo yabwiye Cristiano Ronaldo ati niwe nshingiye iyi projet yose ikipe ya Juventus. La Gazzetta dello Sport kandi iragaruka itubwira ko umunsi wageze Conte na Zanga bagomba kwicara bakaganira, perezida w'ikipe ya Domina ndetse n'umutoza w'ikipe ya Domina, ariko kubyigirwaho icyambere ubundi si ukwirukana umutoza Antonio Conte, ahubwo ngo nukureba uburyo baganira bakumvikana kuri projet nshya y'ikipe. Hanyuma umutoza yakumva atabijyamo uko babimusaba agahita yegura akigendera. Ikimakuru kikatubwira ko Maximiano Allegri nawe ari umunsi wo gutegereza kureba ko yahita atangira akazi mu ikipe y'abavandimwe ya Inter Domina, nubwo uyu mutoza ikimakuru kinatubwira ko Paris Saint-Germain nayo iri kumushaka. Corriere dello Sport kandi nayo yagarutse kuri Conte ivuga ati uyu munsi ni finali kuri we, akaba agomba kwicarana na perezida w'ikipe ya Inter Domina bakaganira mu ikipe imbere ndetse na nyuma y'ikipe. Hari amafere menshi yo kuganiraho, hari afere Lautaro, hari gufata icyemezo kuri Milan Skriniar ku maofre bafite, hari ukureba uyu mutoza nimba fitinga muri project. Byose rero barabiganira kuri uyu munsi ku buryo baraza gufata icyemezo. Ariko igiteye impungenge ni uko uyu mutoza Antonio Conte ashobora kwirukanwa uyu munsi. Corriere dello Sport kandi kagaruka itubwira ko hano Suarez agomba kujya mu ikipe ya Paris Saint-Germain gusimbura Edson Cavani, mu gihe kandi ikimakuru kitubwira ko Miliki ari tayari kujya gusimbura Gonzalo Higuain mu ikipe ya Juve. Eden Dzeko nawe ngari mu gihirahiro ari aho ngaho ku buryo bya Miliki bidakunze yahita ariyo option ya kabiri ya Juve guhita ajya gusimbura Gonzalo Higuain mu ikipe ya Juventus. Affaire à suivre.
Correo dello Sport kandi yatubwira yuko Victor Osimhen tazamu mushyashya cyane w'umunyanigeriya w'ikipe ya Napoli ku munsi w'ejo akaratangiye imyitozo aho bakorera ahitwa Castel di Sangro. Hanyuma aho hari imbere ya saa sita mu mapremidi ejo akarakoreye kuri Stade Patini, hari n'abafana rwose barenga igihumbi bari baje kumwakira. Rero Victor Osimhen akaba ari umusitari mushyashya cyane w'ikipe ya Napoli. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza cy'amakuru The Daily Telegraph yatubwira ko Chelsea igiye gukora record spending miliyoni 220 igura Kai Havertz, igura Ben Chilwell n'abandi bakinyi bose yaguze. Iyi sama yose irarangira spendinze miliyoni 220. Mira Sport ikabyungamo neza cyane tubwira ko ikipe ya Chelsea igomba gutanga miliyoni 90 kuri Kai Havertz, Ben Chilwell miliyoni zirenga 50, Thiago Silva ugomba kuziramo ubuntu, hanyuma igakora record muri sama kabisa miliyoni 220 nibwo gambe Chelsea spendinze amafaranga nk'aya ngaya. Tugarutse kandi muri The Daily Telegraph ikatubwira ko Raheem Sterling ari buhamagarwe mu ikipe y'igihugu y'Abongereza mu kanya saa 8 z'amanywa z'i Kigali, ariko ntago bitaye cyane ku bya Usain Bolt ufite impungenge. Usain Bolt ntago yarwaye COVID-19. Usain Bolt akaba yarakoze umunsi mukuru afeta anniversary y'imyaka 34 ba Raheem Sterling n'abasitari benshi bari bahari, ariko Usain Bolt ntago yanduye ahubwo yagize ubwoba aravuga ati jewe ndeka nishyire muri karantine ndebe nimba ntarwaye. Ariko umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza yavuze ati ibyo ntago twabyitaho, Raheem Sterling turamuhamagara uyu munsi. The Guardian ikabitubwira ko nyuma y'ibyabaye kuri Harry Maguire muri iyi minsi agafungwa iminsi 4 yarwanye na polisi, akaba yarafunzwe iminsi 2 mu gihugu cy'Ubugereki, akaba ndetse uyu munsi saa 8 araza gukatirwa, ari nabwo saa 8 ikipe y'igihugu y'Abongereza ibishyire liste hanze y'abakinyi bagomba kwitabira Three Lions rero iyi mikino bafite UEFA National League. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Hadoun Al Mubaraka, akaba ari chairman w'ikipe ya Manchester City, akaba yaganiriye n'umunyamakuru wa Man City TV. Rero nkuko bisanzwe sezirangiye akunda kugira ijambo atanga ndetse n'ibyo avuga bya projet ibikurikiyeho ya saison, akaba ariko yaje kuganira byinshi cyane, avuga ko bifokasinze kuzatwara Champions League mu myaka iza, atari projet yo bubaka umwaka umwe. Hanyuma kandi yavuze ko bakomeza kugenda bubaka ikipe bagura abakinyi hagati y'imyaka 20 na 25 ngo cyetse ari umukinyi wenda wa exception we bagura gutyo. Ni polisi gikomeza ibya Pep Guardiola we baracyakomezanya cyafite amasezerano y'ikipe Manchester City. Hanyuma agera kuri inkuru rero cy'imakuru The Sun kiri kutubwira ahangaha avuga ati nta numwe udukunda ariko nta nibyo tunitayeho cyane. Akari Hadoun Mubaraka rero nyuma yuko avuze ko azi yuko hari amakipe menshi cyane muri Premier League atabakunda, harimo Liverpool, Spurs, Man United, Arsenal, Burnley, Leicester City, Wolverhampton ndetse n'ikipe ya Chelsea zagiye kwandika uburetere ngo bazayihane muri TAS. Akaba rero yavuze ati ibi ntago twabyitaho cyane, turabizi ko batadukunda ariko nta mpamvu yo kubitindaho cyane, mu kiranga ntago bayitaye ku bintu by'umwanda. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri James Mason, akamaze kongera amasezerano n'ikipe ya Leicester City y'imyaka 4 ndetse akaba yagiye ku mushahara w'100 by'amapaundi ku cyumweru. Leicester bwana imeze neza cyane. Twerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyagarutse kuri Thiago Silva, akaba rero nyuma yo kuvuga amagambo menshi cyane yuko atinya kuri match zikomeye n'ibindi bitandukanye, akaba yaraje kwitwara neza cyane kuri iyi finale. Mu by'ukuri yakinye match neza cyane kuri Paris Saint-Germain ikina finale na Bayern Munich. Umutoza rero Thomas Tuchel akaba ari gusaba Ronaldo, directeur w'imikino y'ikipe ya Paris Saint-Germain, ati uyu mugabo mwaretse kumurekura. Nyuma y'uko rero Thiago Silva nyuma y'iyi match ya Bayern Munich yatangaje ko asohotse mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru kandi L'Equipe kikakomeza kitubwira ko biravuga ko agomba kujya mu ikipe ya Chelsea, ariko Thomas Tuchel akaba ari gusaba yuko bamwongera amasezerano. DMR ikadukusanyije inkuru nyinshi cyane hano, ikabitubwira ko Gabriel Magalhaes rero ikipe ya Arsenal yamwishyura miliyoni 22,600 by'amapaundi nyuma y'uko rero ari wewe yarangije medical, hanyuma yanatangiye karantine y'iminsi 14. Anako kandi Arsenal yemeje yuko Pablo Mari ndetse na Cedric Suarez bakibafite kugeza 2024 ntago bakiri intizanyo. Wolverhampton ikaba yamaze gutangira ibiganiro n'ikipe ya Arsenal baravugana kuri Maitland Niles. Uyu musore akaba agomba gusinya imyaka 4. Arsenal yifuza miliyoni 20 z'amapaundi affaire à suivre. Crystal Palace kandi yamaze gushyira ku isoko Christian Benteke ufite miliyoni 7 z'amapaundi yaza akamutwara. Crystal Palace kandi iri gushaka Danny Welbeck kuva mu kipe ya Watford, mu gihe Palace kandi yifuza Oli Watkins akaba umusore w'ikipe ya Brentford, mu gihe kandi inashaka rutahizamu Jean-Philippe Mateta w'ikipe ya Mayence. Everton ikaba iri gushaka Alan w'ikipe ya Napoli baciye miliyoni 25 z'amapaundi na affaire yo gukurikirana, mu gihe kandi Abdoulaye Doucouré w'ikipe ya Watford aracyashakishwa cyane n'ikipe ya Everton. Anako kandi Man United umuzamu wabo Joel Pereira akaba ari mu biganiro n'ikipe ya Huddersfield Town, ariko Man United iraza kumukoresha muri affaire yo kumutiza. Les amis, reka rembifuza kugira wa kabiri mwiza cyane, Imana ibarinde kandi ikintu kimwe dukomeze kurespecta les gestes barrières. Ni ikintu gikomeye cyane, mukiremo intera hagati yanyu na mugenzi wawe, wikizera uwo muntu mwegeranye aranduye covid, mureba umenye ko afite covid, murespecte les gestes barrières. Ikindi
covid iri muri twebwe noneho mu mujyi wa Kigali no mu ntara hose irahari yamaze gukwirakwira. Mwirinde agapfukamunwa ukambare, hanyuma kandi ugende mu ngendo zawe ziri ngombwa, n'imbaraga zijya mu kazi, kandi respecta les gestes barrières mon ami. Pakapo muragira bigende bite? Les amis, umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde, ngiye mpora mbasengera buri munsi.